नेवा समाजे ज्येष्ठ नागरिक यात सम्मान यागु कथा जंको यागु परम्परा दु यला क्यागु ननि त्वाया सुकुचा महर्जन्य प्यक्कगु जंको जुगुदु वेकय प्यक्कगु जंको सोमबार जुगु खा प्यक्कगु जंको गुइगुद गुला गुनु गुंगु कडी गुंगु पला दतकी यैगु चलन्दु प्यक्कगु जंको या त दिव्य रथारोहण थ्यागु या प्यक्कगु जंको या मसित नुगु तेपेतया पूजा याइस अनलिपा हाकन जन्म जुगु भापिया तेप तछना पिकाइगु चलन्दु थ्वे प्रचलन कथा सुकुचा महर्जन यातन नुगु तेपेतया पूजा यागु खासा तेप तछना पिकागु खा अथे जंको चले खचा दुगु रथेतया त्वा चाहिकी गुलिसे गने देथा यंकीगु न प्रचलन्दु मुहूर्त दिने चतुर्थ प्रीतोपनयन देव महारथानि चतुर्सागर कलसेन स्नानमहं करिष्ये ले बासलाना छे छुइ पिस रथसाली तास क्याम्या भौ जिल्ला जलसे थ त्यति पिस ता स्वा होला पूजा येगु चलन्दु छगु शताब्दी मुआगु लस्ता थप मुया त हौसला बितन प्यक्कगु जंको याइगु खा पात्रे सुपात्रे पिछा पात्रे तंदुलम देईस्वा पात्रे सुपात्रे पिछा पात्रे स्वगभ्यो तंदुलम देईस्वा ग्याल्मे पुरानो स्वगभ्यो पात्रे सुपात्रे पिछा कल्याणम सुगुण ठीक है राजे ठीक है जैसे कैसे तोहरा संगी बियो आगे आओगा आज चीज़ें तेगी ना चिरो जो या न्यू होगा सॉरी से हम आओगा काले मोला मनु ज्येष्ठ नागरिक जुलकी व परिवार समाज व देया लागि यको हे ज्याया धुनी गुनी यको अनुभव मुनके थुंको गुनी उकिया उच्च मूल्यांकन याना सम्मान यागो कथा जंको याइगो खासा जंको याइ मिसित सुस्वास्थ्य व ता आयु या कामना यासे जंको बुति कापी थति दिपिन्छ जंको याम पाके सुवा काइगुना चलन्दु